Mu gihugu cyo Burundi amakuru avayo aravuga ko nyuma yo gusimbuka urupfu inshuro nyinshi ku birebana na COL.Richard Niyitanga yamaze kwicwa. Hanyuma rero amakuru aturukayo kandi aravuga ko uyu mugabo yishwe ubwo yaragiye kwiba, nkuko amakuru akomeza kugenda tugeraho ava mu gihugu cyo Burundi. Nkwaye ikaze wewe wahisemo kubana natwe, hanyuma reka tuze turambura iyi nkuru ku buryo burambuye. Gusa nongera mwibutse ko rero ushobora gukomeza kubana natwe mu makuru, ibiganiro tuba twaguteguriye umunsi ku munsi. Jya munsi iyo video yawe epfo gato rero mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera, hanyuma ujye kuwa mbere mu kuba wabona inkuru mu gihe tuba tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya. Mu karere k'ibiyaga bigari twongeye kuguhe ikaze, ndetse no ku mugabane wa Afurika mwese tubahaye ikaze, n'abari hakurya y'umugabane wa Afurika komeze kugira umunsi mwiza kuri tariki ya 29 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2020. Reka rero tuze turambura iyi nkuru ku buryo burambuye nyuma y'ako kananga gatoya, hanyuma tuze dukomeza n'iyi nkuru ya COL.Richard Niyitanga wishwe rero nk'uko amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi atugeraho, akaba ari amakuru yizewe yakomeza kugenda abigaruka. Muhawe ikaze rero mu kanya gato turaza turebera hamwe inkuru ku buryo burambuye. Nk'uko amakuru yatugezeho ava mu gihugu cy'igituranyi kuva mu gihugu cy'u Burundi, ni inkuru rero ngo yatunguye abatari bake yaturutse mu gihugu cy'u Burundi, ivuga urupfu rw'umupolisi mukuru witwa Richard Niyitanga. Hanyuma rero ubutegetsi bukaba bwavuzwe ko yarashwe agiye kwiba. Hanyuma rero iryo peti riri ku rwego rwa Colonel mu gisirikare mu ijoro ryo ku gatandatu ku itariki ya 22 Gashyantare 2020 havuzwe amasasu ku bitaro by'Ikibuye muri komine rero ya Bukirasazi, akaba rero ari mu ntara ya Gitega. Amakuru rero yaje kumenyekana, amakuru avuga ko hari abajura baje kwiba amafaranga banakomeretsa umunyamahanga ukomoka mu gihugu cya Canada. Haje no kumenyekana amakuru ko abo bajura rero bafashwe ndetse n'umukuru wabo akaza kuhasiga ubuzima. Urumva rero ari ibintu bibabaje cyane ku birebana rero n'ipeti ngiri rya Colonel mu gisirikare rishobora kuba ryakora amakosa nk'aya ngaya. Mu kiganiro umuvugizi wa polisi w'u Burundi Petero Nkurukiye yatanze ku wa kabiri yemeje ayo makuru, yongeraho ko rero hamaze gufatwa abandi bantu bagera ku 10 ndetse n'imodoka 4 bakoresheje muri ubwo bujura. Pierre Nkurikiye yavuze amazina y'abafashwe bose ndetse na plaque z'imodoka, ariko ntiyavuga amazina y'uwishwe. Ikintu rero cyaje gutangaza abatari bake rero nuko uwo bise umujura atigezwe avugwa mu itangazamakuru. Hanyuma rero uyu Richard Niyitanga akaba yarahoze mu gisirikare cya FLN cyari kiyobowe na Agambaniwe, bityo rero mu kazi ka buri munsi yakoraga bakaba barashatse kumwica, ariko rero bikabananira. Yari umugenzacyaha ku Ijabe mu mujyi wa Bujumbura, akaba yarafunzwe inshuro zigera kuri 2, ariko nyuma agatsinda imanza agasubizwa mu kazi. Mu gitangaje rero ukurikije ibyo polisi cy'u Burundi cyatangaje nuko rero ari umukuru w'igitero. Ukuri rero ku ipeti rya Colonel waguye rero gusa muri icyo gitero kandi ntavugwe izina, byaba rero ari soni kubera bigaragara ko yiciwe ahandi. Mu gihe rero u Burundi bwiteguraga amatora uyu mwaka, CNDD-FDD n'imbonerakure bakaba bariyemeje kurwanya uwo ari we wese utavuga rumwe nyuma ya MSD agezweho rero FLN ya Agambaniwe ku birebana rero n'abanywanyi b'uyu mugambwe ndetse n'abandi bose bakorana n'uyu mugambwe. Ni ibintu rero biba biteye isoni cyane cyane rero hano mu gihugu cy'u Burundi, ibikorwa rero bigamije guhonyora agakeka kazina muntu ndetse rero n'ibikorwa bibangamira bamwe mu batavuga rumwe n'umugambwe wa CNDD-FDD. Bamwe rero mu bakurikiranira hafi ibigendanye rero n'amatora arimo arategurwa mu gihugu cy'u Burundi, hakaba hari amakuru kandi yavuga ko mu gihugu cy'u Burundi ngo bashobora kwiba amatora cyane cyane ku mugambwe wa CNDD-FDD. Nyuma yaho rero babonye ko byose bishoboka bakaba batsindwa amatora bakarekura ubutegetsi, nyamara n'ibintu abo mu mugambwe wa CNDD-FDD batifuje habe na gato. N'ibintu kandi byakomeje kugenda byibazwaho na buri muntu uwo ari we wese ku birebana rero n'uburyo umugambwe wa CNDD-FDD urimo rero uragenda witwara muri ibi bihe bya nyuma bya manda y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Kuva rero havuka imvururu mu mwaka wa 2015 igihugu cy'u Burundi cyagiye gihura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini rero akaba ari ibibazo bishingiye kuri politike ndetse rero no kutumvikana ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Urupfu nk'uru rwa Colonel
akaba rero ari urupfu ruba rwarashe rutunguranye ariko rukanatungura benshi ku birebana rero n'ukuntu umuntu nk'uyu nguyu ashobora kuba yakwitwikira ijoro akajya kwiba. Gusa rero amakuru yamaze kutugeraho ndetse rero n'amakuru yamaze kwemezwa nuko rero urupfu rw'uyu mugabo rwaba rufite aho ruhuriye n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD FDD, cyane cyane rero ku birebana n'imbonerakure ndetse na bamwe muri uyu mugambwe bagiye rero bafata iya mbere mu kugandagura ndetse no kubushyira mu mabohero ari mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu, cyane cyane rero abanywanyi b'umugambwe wa CNL. N'ibikorwa byagiye bikorerwa bamwe mu banywanyi b'uyu mugambwe ndetse na bamwe rero mu bakomeye muri uyu mugambwe, tutibagiwe rero na Rwasa ku birebana rero n'uyu mugabo nawe akaba yaragiye yumvikana inshuro nyinshi atabaza avuga ko rero abanywanyi biwe ndetse n'umugambwe wiwe ibikorwa byabo byose bikomeje rero kugenda bihungabanywa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, cyane cyane rero imbonerakure za hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero reka twitege byinshi bitandukanye bizava mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko rero imiryango mpuzamahanga ndetse rero na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi baba hanze y'igihugu barifuza ko rero hashyirwaho indorerezi ku matora ziturutse hanze rero kugira ngo zibashe kuba zacunga ndetse zinakurikirane uko amatora azagenda mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko hari impungenge ko amatora ashobora kuzibwa. Hanyuma rero uhagarariye umugambi wa CNDD FDD ari we General Evariste Ndayishimiye akaba yafata ubutegetsi, nk'uko rero aba bagabo ndetse rero na nyiricyubahiro Petero Nkurunziza nyir'ubwite nawe rero ari umwe mu bari muri uyu mugambi. N'umugabo rero bisa nkaho ubutegetsi bwe buri kugenda bugana ku musozo ndetse rero binagaragara ko abenegihugu batakimwiyumvamo, nk'uko rero yatowe akunzwe mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko yatowe ari umugabo. Bigaragara ko rero hari byinshi yaraje gufasha igihugu cy'u Burundi, gusa ubutegetsi bwe nabwo rero bukaba bwarakomeje kugenda buhura n'isanganya rikomeye ku birebana na nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Banki rero y'isi iherutse gusohora ibihugu bigera kuri 73 ku isi birimo rero umwenda uremereye cyane. Hanyuma igihugu cy'u Burundi rero kikaba kiza mu bihugu bya mbere bifitiye umwenda banki y'isi, kubera ko rero igihugu cy'u Burundi gifite umwenda uri mu madolari angana na miliyoni 100 zirenga z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva rero akayabo nk'aka k'amafaranga. Nyamara rero mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu gihugu cy'u Burundi batangaje ko nta mitungo bibitseho ubwabo, bakavuga ko rero ibyo atunze n'abandi bose babitunga, ariko rero ibi bigaragaza ko rero umutekano mu gihugu cy'u Burundi ndetse rero n'ibikorwa birebana n'ubukungu bw'igihugu bisa naho rero byamaze gukendera ku birebana n'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu rero gikeneye umuyobozi ukeneye gukora impinduka, ni igihugu rero gikeneye umuyobozi ushobora kuba yagira icyo afasha abaturage, akaba rero yagira urwego rumwe abavanaho akagira urundi rwego aba agezeho, kuko rero abaturage bakomeza kugenda babigaragaza ndetse na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeza rero kugenda bagaragaza zimwe mu mpungenge bafitiye ubutegetsi, cyane cyane rero ubutegetsi bw'umugambwe wa CNDD FDD nabo bakifuza ko rero hari undi mugambwe ushobora kuba wafata ubutegetsi rero bugasaranganywa ubutegetsi, abayobozi bakaba rero basaranganya ubutegetsi nk'uko abaturage ndetse rero n'abandi bose bakomeza kubyifuza hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni hamwe mu hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibikorwa rero byo guhohotera abaturage, ibikorwa bigamije rero ubwicanyi ndetse n'ishimuta no kuba hari abantu bamwe na bamwe rero bicwa abandi bagafungwa, ariko rero hari na bamwe bafatwa bakanicwa n'inzego z'umutekano. Ikintu rero cyakomeje kugenda kikibazwa rero n'abatari bake, cyane cyane rero abihweza mu bya politike bakubaza rero ukuntu inzego zishinzwe umutekano zishobora kuba zagandagura abaturage cyangwa zikaba zafata abaturage zikabafunga nta kintu na kimwe barimo barabashinja. Ngira ngo rero ibikorwa bigaragaza ko rero umutekano muri kino gihugu cy'u Burundi bisa naho ari ikintu cyamaze gufata indi ntera ndetse umutekano wamaze kwangirika. Nubwo tubivuga rero hakaba hari bamwe batabyemera abandi bakabifata uko bitari, gusa rero abenshi mu batemera ibyo tugarukaho ni bamwe rero mu baba hanze y'igihugu cy'u Burundi, ariko nta n'undi bataba badafite amakuru ku birebana n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibirimo birajya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Wigereye imbere mu gihugu nibwo wabasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijya mbere, ariko rero niba uba hanze y'igihugu biragoye ko ushobora kuba wagira icyo umenya ku birebana rero n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibikorwa byose bikomeje kujya mbere hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza nyakugendera
Imana mwifurize cyangwa se reka tuvuge tuti ruhuko ridashira kuri nyakwigendera, akomeze kugubwa neza aho uherereye. Umunsi mwiza kuri mwese, bye bye.